Special News Express ki tanol jana ki masama interview lo ki bedo shoi khle na mu seng do re to je ba mi mi de nei thei ho de mi long hon bon bol naw wa thu ana do naw wa sei khiat lan ne yo wa ana viral ho cha hi win tuni ni kho a hi amo ho hi atu sei khil ho chu su thing na hin ki nei ding a hi in ma se penin laya to pa su bi pau hi S hemin SK ti pau zan hi a emimin SK ania interview bol naw wa peace ka de ti pa chu a hi in chi hi aman ipilam panga chu itabang peace adi ham ti hi in sei chit pi dung a hi in an gi su thing ding a hi in a hi chu ma hi mei hli pau hello hi ji a chu ama hin abai lam lama chu english ani ke don but le na don hil but hil kha zo hin tin toi na man am thui ga donging ka ting zan hi a interview ne ke bol na a peace ka dei ne ti chu nang dei chu itabang peace ham chu na ga su thing dingin kan dongi ti na ga ban bol he ke hon ke het lo na yo he zo la pa hong su ka hi win ga chi phe le hon na ga he ban na bol he group ma mi tam ta na mu na cha su media hong no mu cha su it youtuber pa mai thai hi yong ka het lo kin na ga hawa ka ho pi ha ma so na ga hawa ka ho pi le hin ama hin lampi thu ho ji a hena holim e bol pia e holim sa cho na ga ho ka hi sa na ga don but na ti chu ama hin mai thanom ke mai thei ni hi ji a sana in ke he phalo in lang ka le thun le ko lai ho en bai na chho pi pa chu youtuber ho hin mai thei ho he tiu na ta ka lungim pan a he ta ke chun hi chi peace ka ti chu mai thei ho te ho te ka a hi pun na naga hote hote ka lampi boiji ai kalsun le boiji ai kin peace ka ti bo ya ni yar khel lo du mi hi na chu su kiu chu ji hin na ha ki su ki lo he di ju ban lai de kalsong hi ja chu the motivation ma in langa da mo ka dal lew na ja chu lu ha he ran ngai da mo ka ti bunun tu ka la bang chu ta banga ban om ni lin kalsong ta pun ti ju kan se he lampi Johon le johon lopa aki boy not pa ji a hekin